Social amadi matam isang dana miyang mo ingay na bagi pandam amaglo na hangtuk sari miyang gidamak ta Ene Kaboklei vendor. Manipur gitungan-tungan ba vendor kaya tabag tawro ba experience layer ba hotel boy kaya na miyang gidamak ta tawgal taw na bagi damak ta ngai do na leisure ba vendor ni. Kung kun mari CCTV camera na monitor taw do na leisure ba vendor asina pijari ba khudong saba singdi masimana pongui na ba humi yuthak pasangak pamatam da atwa madu gi yuthak sen lawjaroi. Yuthak pasing na chatuk sa sindi hena khudong sana na bagi damak ta thamjari van service. Nupi masung nupa sing yoy ba tungan-tungan ba boarding gi facility su thamjari. Police lakane habagi singnaba leitana wakal ingni yuthak pa yar ba vendor ni. National amadi international award kaya phangaba Ene Kaboklei gi makut mga sungjaba UFC pek ani ising sungyan yandana sana ba sungyaw yawdana thakchan biba matamda adom minute mga gi mateng English nang soidan ngambi gane. I'm here. Idam nala said the drainage is very good. Very good. This way to this drainage is coming to Shama River. Sena Road. Senapati Laikai to Sena Road. Yeah, okay, let's move. Akak na bapakam ni hanalak pamyoy de khudong sabat pizza gani kau bira ganu miyang gidamak ta Ene Kaboklei gi vendor.